आकाशवाणी इम्फाल वाहेंगबम वाशिंगटन पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन ना हाइरी रिलीफ कैंप सिंग दा लैरिबा मियोइसिंगना साबा पोलम सिंग योनबा मेला अमा पांगथोकलागनी केंद्र की मपाल थोरम राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह लुसिंगबा मिहुत कांगबुना रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स की लुसिंगबा कयागा उनदुना लम कयादा तेंगबांग पिननबा खनख्रे अमसुंग गृह मंत्री अमित शाह ना हाइरी पुलिस पर्सनल सिंगना मथौना लेना मथौ पांगथोकपदगी लैबाक असिदा टेरोरिज्म अमसुंग नेक्सलाइट की थबक थोरम सिंग सादा हुंफु मंगा हंथरे मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन MSRLM की मिशन डायरेक्टर स्टेट मिशन डायरेक्टर एन बंदना देवी ना हाइरी रिलीफ कैंप सिंग दा लैरिबा मियोइसिंगना साबा पोलम सिंग योनबा मेला अमा पांगथोकलागनी श्रीमती बंदना ना लुचिंगबा मिशन की ऑफिशियल अहुम यावबा कांगबुना ngarang इम्फाल की राजभवनदा राज्यपाल अनुसुया उइके उनबदा वाफम असि फोंदोखिबनी मखोइना रिलीफ कैंप सिंग दा लैरिबा नुपी सिंग की फिबम की मतंगदसु राज्यपाल दा पौदमखि श्रीमती बंदना ना हाई मे अहुमदगी हौखिबा इरांग असिदा नुपी सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर लिसिंग अहुम चांगारोम खुदोंग थिबा नंगहंदुना तोंगान तोंगान बजिला सिंगदा हांगबा रिलीफ कैंप सिंगदा लैरी रिलीफ कैंप सिंगदा लैरिबा मियोइ सिंगी सेंथोक लैहन्नबा ट्रेनिंग प्रोग्राम कया चथरी अमसुंग मियोइ लिसिंग अनि रोम तोंगान तोंगान बलमगी मैन्युफैक्चरिंग स्किल सिंगदा ट्रेनिंग पीख्रे हाइनसु महांगना राज्यपाल दा पौदमखि मखोइना IDP सिंगी सेंथोक लेजनबा पाइखटपा पांबा थबक सिंगी मतंगदा प्रस्ताव अमसु राज्यपाल दा पिसिनखि राज्यपाल नसु मखोइना पाइखलिबा थबक सिंग अदुबु थागतपा फोंदोकपगा लोइनना रिलीफ कैंप सिंगदा लैरिबा IDP सिंगदा पीबा याबा मतेंग पीगनी हाइबगी थाजबा फोंदोकखि अमरोमदा असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायक अमसुंग मेजर जनरल राजन सरावत नंगरंग राज्यपाल अनुसुया उइकेगा इम्फाल की राजभवन उनदुना मणिपुर हौजिक ओइरिबा सुरक्षा की फिबम मसिगी मतंग पौदमख्रे आसाम राइफल्सना राज्य से पाइखलिबा नाक्सेल थौरांग की मतंगदसु श्री प्रदीप चंद्रन राज्यपाल खंगनखि मांगना हाई सिक्योरिटी फोर्स सिंगना मिकुप नहोम सिंगना यंगसिनबदगी राज्य से की फिबम फगलकली मणिपुर पुलिस नंगरंग इम्फाल वेस्ट जिला दगी अंडरग्राउंड ग्रुप अमगी मियोय अमा फारे मंगोंदगी 9mm पिस्तोल अमा मरु मंगा अमसुंग चेचांग कया मरुम सुफागले हाइरी पुलिस कंट्रोल रूम की चेलोल अमना हाई सिक्योरिटी फोर्स ना इम्फाल वेस्ट कक्सिंग थौबाल अमसुंग चुरचांदपुर जिला सिंगी इरांग लेबा मफम सिंगदा थिहुंबगी थबक चथबदा इम्फाल वेस्ट जिला की कांगसुफ लांगदाइफुंगदगी नोंगमई मरु अमदी हैंड ग्रेनेड अनसिंगबा कया मरुम फागतखि पुन्ना चेक पोस्ट साम कुंथ्रा माथोय हांदोकना मियोय लिसिंग अमा सामरी सुमना तरुक फाखि तोंगा अमदी अरानबा सेमजिन साजिनबा वीडियो सिंग थाजबिदनबसु चेरोल अदुना हाइरी इम्फाल वेस्ट इम्फाल ईस्ट बिष्णुपुर अमसुंग थौबाल जिलादा ngasi ayuk pung 5 dagi numidang pung 10 phawba curfew komthokli kakching jiladana ayuk pung 5 dagi numidang wairam pung 10 phawba curfew komthokli केंद्र की शिक्षा अमसुंग मपाल थोरम राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह लुसिंगबा मिहुत कांगबुगी रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स की खोंगचेत्ता इथत लेबाक अदुगी लुसिंगबा कया का उनदुना लम कयादा तेंगबांग पिननबगी मतंगदा खनख्रे लिसिंग अनि मंगा दगी भारत न इथत लेबाक अदुदा सोलर एनर्जी डिजास्टर रिलीफ वाटर एंड सैनिटेशन अमसुंग कम्युनिटी डेवलपमेंट न सिंगबा तोंगान तोंगान बलम सिंगदा सावखत थौरांगी प्रोजेक्ट तरा निथोय पाइखले लैबाक अनिना क्लाइमेट चेंज अकोइबगी फिबम कनबा हक्सेल शिक्षा कैपेसिटी बिल्डिंग यावना तोंगान तोंगान बलम सिंगदसु पुन्ना थबक तौमिनरी डॉक्टर रंजन इथल लैबाक अदुदा पांगथोकपा योगागी थोरम अमदसु शरुक याखि मणिपुर पीपल्स पार्टी MPP की प्रेसिडेंट मिखल की मतम लेप्ले दोल की स्टेट रिटर्निंग ऑफिसर न थोकपा चेरोल अमदा हाई मिरेपचे पिसिनबगी अरोइबा मतम थासी कुनमंगानी स्क्रूटिनी थासी कुंतरेता पांगथोकनी अदुगा मिरेपचे लोकथोकपगी अरोइबा नुमितना थासी कुनिपानी भोट मथंग थागी मंगादा थादनगनी अदुगा भोट मसिंगसु नुमित अदुमक्तदा थीगनी हाइरी
Colonel KSS Arun Kumar Memorial 3rd Inter-Club Football Tournament ki ngarang sanakiba mesta mayang Imphal United FC na Eastern Sporting Union bu panjel taret mangada Classic Football Academy na Neroka FC bu panjel mari hum de thoi ki tabi ba pawasi Akashvani Imphal dagini Grihamantri Amit Shah na hairi Police personnel singna mathongna laina mathau pangthokpadagi laibak asida terrorism extremists amasung naxalite ki thabak thoram sing sada humphumanga hantare New Delhi ki National Police Memorial da pangthokpa Police Commemoration Day ki thoram da Shri Shah na hai sarkar na terrorism maru phangna muthatnaba akanba ain sing semba ki mathakta Police personnel singbu matam ga chunaba mong da sengbatli mang hai hauki besahida police personnel sa mamar phunipan laibak ki damak thawai katki Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi mathau masak khangba miyoi singna khudak ki oiba kanaba phangnaba honabagi mahutta haurak liba mirol gi yaifanaba thabak paikhatli Madhya Pradesh ki Gwalior da ngarang the Scindia School lingkhat khibagi chama kunmanga suba kumon thoramda wangang bada Shri Modi na hai thabak tawbagi mawong ani lai amana khudakta phol phangnaba honaba aduga atopa amana tung koina kanagadaba phol phanggadaba mawong Sarkar sina tongan betam Sahi ani sahi manga nipan tara manga amasung sahi kun changadaba tongan ba thabak kaya paikhat naba warep lauki haujik sahi tara gi thabak paikhat pagi matam loisilakle Pradhan Mantri ne school adugi multi-purpose sports complex amagi jatra chu hunki Madhya Pradesh Vidhan Sabha Mikhal amasung Chhattisgarh Vidhan Sabha Mikhal gi ani suba tangkak ki mirep che pisinaba ngarang degi haukre tangkak amakhakta da Mikhal pangthokadaba Madhya Pradesh Vidhan Sabha Mikhal amasung Chhattisgarh Vidhan Sabha Mikhal gi ani suba tangkak ki mirep che pisinbagi aroiba numit tha sigi kuntrane ngasi phongba pause singi maruoiba pausingi damak hojik Mangsatabam Premananda leire Premananda Thagachari Washington ngasi phongwa pause singda security na ngak selaga kuki khul singa yumthangnari ba sangai thelda lowei ba hokre chief minister gi summer capital gi wafam tangkhul nagalong na yakhidre police commemoration day pangthokibagi pawam sung thabakta gi potharaba ke radha shambu state chief information commissioner oina wasak lawkhibagi pawna maroi pawsing oiri naharol gi thodangda security na ngak selaga kuki khul singa yumthangnari ba sangai thelda lowei ba hokre haiba pawna ahan ba headline tawri pawasi ichel express Huyanlan Pau, Pongnafam, Sanalaibak, Sangai Express English, People's Chronicle amasung Manipur Mail dasu ahamba lamai de headline tawduna phongli. Thabaktagi potharaba IAS officer K Radha Sambu State Chief Information Commissioner oina wasak lawkhre haiba pawga loinana miyamda khudong chadaba thoghandana sarkar na honari haiba Mukhyamantri gi wafam narol gi thodang pauche gi ani suba headline oiri. Pawasi ayamba pauche singi ahamba lamai da phongba thengnari. Sangai Express Manipuri da police ki kangbu more da yawba ngamdri anauba bunker sing sajilakle haiba paw banner headline tawduna phongli anaba sing da lemna phangangadaba hidak sing phangal libra haina yengsin ba hokre haiba paw anchor kalam da phongli pongnafam da chief minister N Biren gi wafam yaning da phongdokre ukrul da Manipur gi makhal amatagi capital oiba pamde haiba paw aham headline tawri pawasi Sanalibak Ichel Express Sangai Express English amasung Imphal Free Press tasu aham lamai da headline tawduna phongli Mahiroi ani gi asiba hakchang November manga fawbagi manungda sinadrabadi khongjang changsilagani haiba pawna pawnafam pawchegi ani sube headline oiri Police Commemoration Day pangthokre haiba paw ahambala maida headline tawduna phongli pawasi ayamba pawset singda su ahambala maida headline tawduna phongnari Ichel Express da Health Center yankai humdoi da X-ray gi khudongchaba phangankre chai amagi manungda digitization gi khudongchaba su laihalagani haiba Health Minister Dr. Sapam Ranjan gi wafam anchor kalam da phongli Sanalaibakta politically waroisin laktringaida maitai sing more da laihaloi haiba kuki inpi gi wafam ani sube headline tawri People's Chronicle da tokhaiba leibak amagi wakhalon na irang thokan bani haiba chief minister gi wafam ahan headline tawri Imphal Free Press da mahiroi ama nomoina kaplamle chenaba mioi lot khre haiba pawna ahan headline tawri Manipur Mail da lanjenerba mioi singda hingnabagi lambi pigadabani haiba governor gi wafam ahan headline tawduna phongli Washington Thagachari Premananda Aroibada maroiba paw amukhana Manipur State Rural Livelihood Mission na hairi relief camps singda lairiba miyoi singa chaba palam sing yonnaba mela ama pangthoklagani
केंद्र की मपाल थौरम राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह लुसिंग मिहुत कांगबुना रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स की लुसिंग कयागा उनदुना लम कयादा तेंबांग पीननब खनखरे अमसुंग गृह मंत्री अमित शाह नायरी पुलिस पर्सनल सिंगना मथौना लेना मथौ पांगथोकपदगी लैबाक असिदा टेरोरिज्म अमसुंग नेक्सलाइट की थबक थौरम सिंग चाद 65 हंथरे पाउ लुइजरे।